tuk chua nuam ule thazing August ni kwa sang ni som ni panga in rin ni ani a Zoram New Silo ngai thla ang u Guwahati High Court Aizawl Bench chuan LADC Chief Executive Member CEM ata na en zangura BJP ruat na chu hnawl Larsap General VK Singh thutluk na anga CEM atanga chol tir tak vizir sanga chu CEM ni zui turin ati Vizir sanga kai hrai LADC sorkar chu High Court order chwa atanga cholkar ni chunga fia floor test turin ati bok hemi chungchanga hian High Court chuan nimin August ni riat sang ni somni panga khan order siamani LADC CEM lui puvizir sanga hian akai hrai sorkar thia ani chungchanga governor thutluk na chu lungoi lawin court a akhinga akhin na chu nimin khan court hian ngai to ani ZPM MDC puvizir sanga hi kumin February ni somni pasari khan CEM ata na laklu ani a akai hrai LADC sorkar chuan April ni som pasari atanga ni somni pani chung khan budget session nein kumsang ni somni panga tu ni ruk budget po an pomani budget an pom chu dan kal nia soin governor in hnola hemi hnu hian akai hrai sorkar chu governor thupek angin thia zuiani BJP le MNF MDC 10 United Democratic Alliance dinin sorkar asiam theiti governor ne na anthena Larsap pom puina in MCon puibial tu MDC puen zangura BJP chu mei niriat khan CEM atan laklu ani hetianga akai hrai sorkar thia ani chungchanga hian puvizir sanga chulung oi lovin dan bo chiat na a om ti in High Court a azwal kowa ZPM sorkar CEM puvizir sanga CEM atanga payani chungchang hi court chuan ngai tua in nimin khan order chwa a CEM atanga chol tir tak vizir sanga chu CEM ni zui torin atita ani Larsap General Vijay Kumar Singh chuan nimin khan lunglei district lo in sorkar department how to tele tlom ngai pol te kaushan try to tele ex servicemen te akom Larsap hi borsap mo phurna lamek tu additional DC pi ro chuang kimi kheng lot le lunglei SP pujelal muan kiman komzol helipeta lo muakin 2nd Battalion MAP English Medium School pait benin rimoi tumin an lo muakani Lunglei DC Conference Hall a sorkar department how to te akom na a Larsap chuan Mizoram khopui masaber te zinga mi lunglei atlo thei chulom omati thu soin DC office kal tlanga ngai sak ngai zwal mi re thei te thleng pha scheme thatak tak kal puyani chu enton tla ka ti thua soi sorkar lai puin zirnati mason nan sumle pai tam taka sen thule Mizoram ngei po school thatak tak mitin ban phak Eklavya Model Residential School te Kendriya Vidyalaya le Jawahar Novodaya Vidyalaya te sorkari na chop chwa thu soin hengte hi Central Service in zia lu na na chortang kai tum turin mi puite acha bokani Larsap hian 20 Assam Rifles camp pot lo in sipai te akoma war memorial a martar te za nalantir nan pangpara na bokani MPCC chuan nimin August ni riat sang ni somni panga zir top ni khan an office a chung in khoman manga ZPM sorkar chu ICU-ah an ommek ni in MPCC President Pulal Thanzara chuan soi Pulal Thanzara chuan ZPM sorkar hi ICU-ah ventilator hmangin nung che a hemi chan chuak tur hian mi puiten MNF party hi an bei seilo chan chu bafako sum an ti ching pen dan te referral hospital an soisak dan te kamrula hova an chet dan te tuirial haidel project an pong swal dan te nuai thum seman tiam nuai khat po sem tling lawan ni wang te ani ati ZPM sorkar hian nat na khir tak pathum an veimek nia soin MPCC President chuan sumpuk nat na te kongche nat na te sumleng wak tlem le rui hlo hluar khotlang nun tlaniam na salutuk te hi ani ti in ZPM vote tu tam tak te hi an beidong to em ni in a soibok
August ni sari khan NDA BJP le atho puite chuan meeting an nei ti soin pu Thanzara chuan hemi tum hian Lok Sabha MP Richard Lal mangaya chu atel ve a enchin sorkar hian BJP a zom tan ni inalang ZPM hian MLA in thlan sang ni somni pathum in thlana BJP suman mangna sa ni a soya om Lok Sabha speaker thlana po BJP an lo vote to mi puite hian Mizoram chan chuak tur hian Congress Party min be sei meka a chan chu kan fin le fel bik wang ni lovin hunkal to kan try to ten an thutia man len thin wang ani ati Chief Minister Pulal Duoma chuan August ni sari sang ni somni panga ni nga ni khan aizola PM ektamol satu tur tele Nectar Director General Komin an project chungchang a soipui Delhi Acham Mek Chief Minister chuan aizola PM ektamol satu turathan Ministry of Health and Family Welfare Nuaya Public Sector Undertakings HLL Infratech Services HITES thunei tu te New Delhi Mizoram House a komin an na tho tur chungchang a soipuya ahun taka sakzo tum tur le quality thataka saturina cha a tuna aizola ripan san sak mek po ahun taka zo ngei turina shil bok Mizoram ektamol hi August ni somni pathum hian alung phum man tura rwa manani a asakna tan ngal bokani ang Hemini vek hian Pulal Duoma hian Northeast Center for Technology Applications and Reach Nectar Director General Dr. Arun Kumar Sarma chu akom boka PM Divine Nuaya buang puya chang el song bol na project an kalpui mek chan chin soipuin chaktaka nan tho thei na turle tho zo thwaya ni thei dan turte an soidu nani PNE Minister pu F Roding Liana chuan nimin khan kon puile sai rang inkar kong pui siam chutlo in amuna a enfia a na thok tu ten mi pui mamo na sia thei top chu a na an tho awangin kong pui din hun po in ma son via wa sia thua soi kong pui siam na ata na lungman endik ngalin PWD le NHIDCL ho tu te chu chakjok le thajok ka kong pui siam dan tur rwa man na siam pui bokani pu F Roding Liana hian New Delhi NHIDCL ho tu liante phone manga bia in furpuin Mizoram chaklak na kong poimo berati chia tawanga mi pui harsat na to mek chu sutkian watani theinan sorkar le NHIDCL chu an tho ho thata poimo ti shilin kong pui siam mabakla omte chakzo ka tho dan tura soipuyani PWD chin chia danin nimin thleng khan kong pui thom that nan hian lungtrip sang khat chuang manani to a ni tinin JCB som pakhat le excavator pani baka road roller pali mangat na tho chinani Nimin August ni riat sang ni somni panga zirtop ni chonhudar ni khan PWD conference hall YMA le PWD chuan Mizoram kong puite alo that jok theina tura an tho ho na thuthlung memorandum of understanding kumthum chunga ta nan ziak thar le Nimin August ni riat sang ni somni panga zirtop ni chonhudar ni khan PWD conference hall YMA le PWD chuan Mizoram kong puite alo that jok theina tura an tho ho na thuthlung memorandum of understanding kumthum chunga ta nan ziak thar le tho ho na thuthlung MOU masaber chu June ni som pali sang ni som pariat khan zia ni in avoi ni na chu July ni som pali sang ni som ni pani khan zia le ani a nimina tho ho na thuthlung zia hian August ni riat sang ni som ni panga atanga kumthum chung August sang ni som ni pariat thleng a hwa mang tho ho na thuthlung tlang pui chu hetiang hi ani na tho to lian zwal dewa bultan ani ma in abial tu PWD ho tu terwa man na in na tho na tur huam chunga YMA branch group sub headquarters try to tenen project ni phung na tho dan tur le tul dang te in shil fia na nei thin ni se project in tran na le top na apal tlang kong le khwa a te detailed information PWD in adwan angin informatory board PWD sen sawin tar thin turani a aven him hi YMMO ani ang
na tho lain hunrem changa PWD le YMA shrai tu ten joint inspection an nei hawanga atul dana zirin bial tu MLA le sorkar ho tu dang te le NGO dang te po som theyan ni ang na thalawa chuan YMA na malama la mai lovin bial tu EE le SDO tenen soi hawani nuwa department in contractor te chu instruction pek thin turani ang kong siam mek ti khai lak zonga khosa le har sat na siaman omin YMA le department te in ronin atul angin mala kani ang PWD kong pui le side drain te ahim theinan atul angin branch YMA in an huam chunga guideline for road safety chungchang zirtir na an pechinang Mizoram PWD chuan aizol khopui kong siam na ata na man ro cho polna bitumen hot mix plant da na turan muto a anin nga ya hei wang hian aizol khopui chung kong siam le theiani don nai ni inan soi PWD ho tu te soi danin bitumen hot mix plant da na atan hian mun sang sang enani a atira ruwa man zema bok lama arem le lawa wangin mundang zon le ani a tuna hian tuirian lama da thei be se ani heti lai hian bitumen hot mix plant hi ti chiata ni nuwa siam thatalani lawa state pon lama a khol cha me kani kholaron thlen vele siam na tho ngalani ang August ni sari sang ni som ni panga ni nga ni zandar som pakhat le achan ve vel khan lal siam thari kum som thum pathum zoram chana sai lo leit fanu bong kon veng aizol chu si hui balu kai tlong thir lei bula in pakhat atangin tlong luya atla Thudon danin lal siam thari hi athian pa nen leng puya ankal holam chu si hui kai ven buk bula hian chol tumin an luta lal siam thari sai lo chu in chui palin thlanglam tlak dalata na siam rang va in tung chu bo in atlu a he rangwa hi alo nge lawa wangin atla thla a athlang kha ma lum thlazuin tlong luya atlata ni in hriatani lal siam thari ache swal ti hi hriatani vele si hui branch YMA nan ngai ven ngala nimin khan si hui le bung kon khotlang ba ka Central YMA Disasters Response Team inan zonga he thu bat sai lai thleng hian mu alani lo tuya tama wangin zon mu mal lei thei polani lawa sai rang le si hui tui thiam te po in dap ngai na va kan ri lo ni in thu donani tlong lui chin chang hria te chuan ruang hi tui hian ala len thui va kan ring lo thung thala kalang ang hian thlam lu don rang wa wai thla hi lal siam thari na bo thluk chu ani a bathlara tang hian tlathlazuin tlong luya atlatlang ani lal siam thari sai lo bung kon tlang veng pike lal sang pui tuno ninga ni zan zan la ya tlong lui si hui ka ya tla chu chanchin hria ta ni vele nimin zinga tang khan an in lama bial tu MLA pu VL zai thanza ma chukal ngalin tok tran ei khama ruang zon na lama aliam thlale ngala nilengin ruang zon na a hian a omani Aizol West 1 bial tu MLA puti BC lalven chunga advisor to CM Finance and Planning chuan a bial chung chon pui high school zirlai te tan dokan thar som thum paruka pe a zirlai le zirtir tu te an lom le Kundanga tarlan to angin puti BC lalven chunga hian abial chunga zirna in rang rang thom thatna athok na sa le a tuna po hian zirlai te dokan le thuthleng tur buat sai mek zel ni in school then khata pek le tura buai pui me kani bok hetianga zirna ngai poimo MLA an nei hi zirlai te le zirtir tu te mai ba ka bial chung mi pui te an lom hle ani Dokan thar hi bial tu MLA IO in Aizol West 1 ZPM Block 1 Vice President Pulal Rohluale ZPM Zotlang Unit President Pulal Lianan an hlanani CADC Huam chunga Kamala Nagar West Bial MD Shibai election August ni ruksang ni somni panga aneya ZPM candidate Dinesh Moy Chakma chu tlinga puanani Kamala Nagar West MDC by-election na vote la chu nimin August ni Riyad Khan siarani a ZPM candidate Dinesh Moy Chakma chuan vote sa sari somni pali mu in tlinga puanani ama nai bertu BJP candidate chuan vote sa sari som panga mu
He in thana hian ZPM candidate in vote zasari somni pali mu in BJP candidate in vote zasari som panga mu a MNF in vote somsari pali mu in INC in vote somni pakhatam mu ani. Aizawl District Magistrate chuan nimin August ni riat sang ni somni panga zirtop ni khan thupek chua in petrol le diesel a black azor khapani thua tar lang. Olsam taka kang mei ti chuak theya ni awangin petrol le diesel hi mani rem riat dana lo da thata zor hi ahim lo em ti tar langin Aizawl District Magistrate chuan phim khurtok lo wangin kang mei na satak ti chuakin nun na hial chan theina khopa hlau omani. Tin phalna nei lava petrol le diesel kan zor chuan Section 5 and 6 of the Mizoram Motor Spirit and High Speed Diesel Prevention of Malpractices in Supply and Distribution Order 1992 kan bo chhiati na ani ati. Hetiang ani awang hian Aizawl District Magistrate chuan dan ang taka petrol le diesel shalalo ni theina tur le mipuite kan lo him tlan zawk nan Section 163 BNSS 2023 in thunei na apek angin Aizawl District huam chunga phalna nei lava petrol le diesel zor le shalakap. He khapna thupek zom lo te chu an petrol le diesel man sakan ni don ba ka Section 223 BNS 2023 mangin an chunga shem na le kani ang he thupek hian chwa ani atangin thlani chung a hwa mang. Nimin khan Aizawl khopui bol lo pai na tuiria lui kama solid waste management pan na kong siam tha in bol lo pai motor nei tu te an natlang. Aizawl khopuya bol lo pai motor nei tu Paul President Pulal Thanzara ne na tanga thu don danin IMC huam chunga bol lo pai Driver and Handyman Association le PPP mod bol lo pai welfare chuan highway tanga dumping ground in car kong metar zasari vel hla chu motor tlan le thei lova konga chhia ta wangin kong siam natlang an kova nimin khan kong siam natlang an nei ta ani. He kong hi achiat na sata wangin motor tamzok chuana pai na mun toran thleng thei lova four wheeler chawin tundin huna bol lo hi an pai theya wangin kong siam that natlang hi lir thei nei tu pol chuan kovin mi thanem takan natlanga kong chhuat pha tur lungte phur khomin kong chelai thom that na hi an thokani. An natlan tur thu hi PWD lam ho tu ten sia in August ni sari sang ni somni panga ni nga ni khan IMC lam ho tu tele Aizawl City Local Council rai tu tenen meeting an nei puya PWD lam hian natlang thorwal hian na an tran zui ve ngala IMC ho tu te po in pui bomin pol pani te ne na tang hian motor tho thei ten kwaria PWD lung nei sa an phur khoma kong khwar zwal lai te no in PWD vibrator khol lianin achil muk ngal zel boka natlang eile in hi Owners Association in an tum thung tundin huna bol lo troi thei lo pai na asan ba asiam ni ma se apan na konga chiat na sata wangin bol lo hi asanga pai lovin an bun fin mai thin ni in bol lo pai tu pol try tu te chuan an soyani. Lung le long tlai in car kong bualte dai bualte le twal thu in car chu in rin nikal ta khan na sataki namina thole ni khan then fai ni ma se amin that le awangin kong hi aping zui le a ngor taka na tho ani nuwa nimin khan tlan tlang theya siamani ta ani. Leimin wang hian bualte a lir thei za vel twal thu a lir thei somnga vel an tang khang mana heng lir theya chuang te hi bualte le twal thu a riakin bualte le twal thu YMA in eituran siam saka khwalzin te hian an rem chan ang anga suman tho khom ba ka lunglei South bial tu MLA Pulal Ramliana pa puyale lunglei North bial tu MLA lunglei HPC Vice Chairman Puvi Malsom tluanga ba ka Troipui Group YMA in Tranpui na an hlana lunglei BDO in chomele bu faya pe bok
nimin zing dar kwa vel khan ro khol na danga omali lo chuan dar som vela lir thei eng chi pot lan tlang theia then fai man be se yani thu kan donga helai leimina hian lir thei anin no tong na sa to hle a Mizoram Larsap in nimin khan lung leia tlo do na wangin traffic police te lung leila ma po kho man ni a tin sangchal kon police ten emergency case an nei boka wangin amuna police te an thlen ma chuan kongtlang ma se lir thei tang khang te hi chhuati ran ni ri don lo ni in an soya lir thei tang khang zinga hian longtlai lama tanga lung lei lam pan te chhuatir masak tu mani a ma se leimin na la ya an tan le thina wangin longtlai lama kal tur te kaltlang masak ti ran ni nimin chomalama khan lir thei tang khang somli velan chwa to ani nimin August ni riat sang ni somni panga zir top ni khan Providence Higher Secondary School zirlai nau pangte chuan ZPM General Headquarters pisa an tloa PWD Zoram liana kolni General Secretary GAD ZPM General Headquarters chuan lodong songin ZPM party trobul le ni phungte alo shil fia ani nimin khan trang tur zo biala ZPM bung tlang group chuan ZPM General Headquarters building sakna atan tholom thoin ZPM General Headquarters General Secretary Finance puchon tluang hne na cheng sing khatan pe ZPM General Headquarters hian anmani pwala office building an la nei lawa wangin thei angin an tuak meka block unit le group ba ka mi in phalten tholom thoin arem chandan angin an party office mun leina tur le asakna tur hi an tho khom thinani Zohen ko buat sai National Handloom Day voiceom pakhat na pwal Inter-College Quiz Competition 2025 a Mizoram Christian College MCC an champion MCC hi college quiz competition an tilvoi khatna a an champion ngala zirlai tile he college a thok tu te an lom hle ani khati zong khatukina Zoram news kan ti chwa thei ani a ngai thatu zong zong chunga lom thu kan soye